Zvučni efekti, klasični prdac, impresivni prdac. Timi, moraš u školu! Jesi vidio kako sam prdnuo crvenom u lice? Da. Hej, da vidimo opet. Dobro, sad je dosta. Crveni, daj smiri se. To je samo Timijev video, pusti se. Da se opustim? Da se opustim? Ili bi ti bio opušten da ti zeleni prdi u facu u ama baš svakom Timijevom videu, a? Nije istina. Prošli tjedan je crveni glasno prdnuo. Da, nakon što si mi podmetnuo nogu. Sad mi je dosta. Crveni, što radiš? Aplikacija Stickbot Studio za Android ima par bugova u kodu. Bugova stražnih vrata, ekstra datoteka. Pronašao sam ovo skriveno u kodu. Hej, crveni, ništa se nije dogodilo. O, da. Što si napravio s našim studijem? Ovo će nas odvesti u dimenziju stop animacije. A uz ovo putovat ćemo između svjetova stop animacije. Izbacivač kutija, svijet stop animacije, crveni, to nema smisla. Slušajte, Studio Pro odvešće nas u dimenziju stop animacije. Tamo ćemo se kretati između svjetova uz ovaj transporter. Što fali Timijevim videima? Dosta mi je Timijevih glupih videića. Ja zaslužujem bolje. Mi zaslužujemo bolje. Pođite sa mnom. Napokon ćemo ispuniti naše Stickbot snove. Da, zeleni. Tamo nas čeka torta. I s time vas napuštam. Uživajte u izradi prdosjajnih videa. Ne, crveni, nemoj. Pusti ga, neka ide. Plus, torta baš jako deblja. A što će se dogoditi kad Timi dođe kući i ne nađe crvenog Stickbota? Tražit će ga. Stickboti se drže skupa, to je oduvijek naš moto. Da, držimo se skupa. Misliš ovako? Što si rekao, narančasti? Moramo ići za njim. Želiš vidjeti ima li tamo torte? Dobro, idemo! Idemo u novu dimenziju i jest ćemo tortu. Torta! Stickboti pustolovi. Pretplatite se. Pratite nove nastavke na Stickbot Hrvatska.